Who's touching, who's nibbling on my toes, bruh? Bro, they checked basement, dude. Bro could not believe his eyes. You could not believe your eyes. Your mom just got fucked by reflex. Swing, swing, swing-a-ling. Swing, swing. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. Mark. No. She said she was 12. Oh. Oh my god, Noah. Du really backshottet. Men hvordan åbner den lige Resident Evil 4? What? Hvad? Jeg er ikke sikker på noget. Nej! Min computer kommer til at Bollocks. Bollocks fuck and shit. Er du klar? Up the ante? Ja! 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 Mark, dit up the ante virker ikke, dude. Oh my god! Mama! Ej. Meep, man. Hvad fanden? Bro is not meant for this. He needs to quit. Han er know it. Nej, jeg tror lige. Og så bare mistede du din ene klunk, der hørte det der. Run, my nigga. Ja, GG Mark, vi ses. Og så lige. Jeg nåede ikke engang at escape, dude. Jeg var lige foran. GG's guys, I hope you have fun in your next game. Kill your. Excuse me, Noah. If I leave jetting up, need to continue, by the way. We're in, daddy. Mark, jeg skal spille Separate Ways om sådan en times tid eller to. Lord, for fuck, jeg savner det, dude. Jeg savner det. For helvede, Mark. Nu skal du ikke få mig til at det der af. Og nu kommer hun. Oh my god. Mark, hvorfor får du mig til at sige det der? Helt ærligt. Hallo, jeg tager en over til din gen. Fuck dig. Hello, this is McDonald's. Doctor, I can help you. Can I have one tasty cheese, please? Hi. Oh, yeah! I wanna be a cowboy, baby. Cowboy! I wanna be a cowboy. Running through the day is down. Oh! Swing, swing! Swing-a-ling! Oh! Live! D. Oh! Oh! Mark, hvad laver du? Bro is on anabolic steroids. Hello. Come over here and kiss me on my hot mouth. Baby, you know that I miss you. I'm a looking with you. Come on, baby. Na gonna that's the issue. Hey, this McDonald's drive, can I help you? Swing, swing, swing-a-ling. Swing, swing, swing-a-ling. Swing-a-ling. Nej! Jeg skulle bare fast forward. Yep, jeg bliver facegamer. Unhook mig. Jeg har beamer. Yeah. Mark, unhook mig bare for helvede. Oh my god. Oh my.
Oh my god, hvad laver... Oh my... Nej, Mark, du choler dyrt. Hvad laver du? Nej! Nej. Det er ikke godt, det her. Ved du hvad, jeg vil hellere en grøn beamer end intet. Man, shut the fuck up. You are not hitting that hat shit anytime soon. Swing! Swingeling! Hvad er det, vi laver, mand? Altså helt ærligt, jeg vil gerne have min purple beamer, her ligger. Og nu kommer hun til at slukke os alle sammen. GG, jeg begynder bare... Ved du hvad, jeg går på porno på grunden af. Fuck det der. GG. Oh my god, hun slukker rent faktisk, dude. Whoops. Upsi. Mine fingre misklikkede, må du vide, hvad der skete, Mark. Ej, hvad er det for? Er det en 5 minutter time? Men er det 5 minutter? Eller er det bare 1? Nej, 5 minutter? Jamen, så må jeg hellere hygge med mig. What the fuck is that? Bro, nah, you cannot be serious. Oh, heck, nah. Oh, heck, nah, bro. Let's hear the drop. Oh, that's a lot better.